kuthiwa ke usuku ke lokuzalwa kwaso-ke isilo samabandla esesibuzile isilo uMdlokombane uBhejane Phuma esiqwini kade memvalele uMdlokombane evume ngetaba kanti-ke ngabe-ke wenza-ke iminyaka engama-77 kube-ke ubesadla amabele njengoba-ke azala mhla zingama-27 kuyona inyanga Ntulikazi onyakeni-ke laphana-ke ka-1948 sikubingelele sikwamukele emsakazweni Ukhozi FM Mageba sawubona. Mfowethu ngobe ngibingelele abalaleli bokhozi size sonke sikaZulu ngikhuleke esilweni samabandla ngithi bayede hlanga lomhlabathi. Dabezitha living the legacy of Inkosi enkulu isikhumbulo lesisanonyaka ebesisetshenziswa mangabe ke njengoba sikhumbula uMdlokombane njengesilo ebesaziyo ukuthi sithanda ukuthula sithanda ubumbano emphakathini kanye nokuthuthukisa kweindawo zasemakhaya ungathini Mageba ngesifundo sesilo. Tata ngixolise kancane nje mfowethu angikwazi ukungadluli kulokhu ukuthi sikhuluma njena namhlanje sesehlelo umshophi lapha emzini wakithi kwacishe ngiphumule lapho umntwana uTutu uWiseman ozalwa umntwana uJoseph kaGindi kaDimzulu kanye nodade wabo ozalwa umntwana uHerbert bashone kanye omunye ulimale ngemoto omunye walimala ngoba esezwa ukuthi ubhuti wakhe uhambile emhlabeni ngithi ngingakafiki lolu suku lukaMdlokombane angithi nje sihlele emanzini eNdlunkulu egameni lesilo samabandla nje sithi akuhlanga ngekhi eNdlunkulu selokhu kunezinto nje ke kodwa ke kwaze kwanzima abalaleli ngenxeba. Siyabonga Ntshatha kodwa ke sengibuya emsebenzini yeqhawe ilegacy kaMdlokombane ngeke iphele kodwa ngifuna nje ukukhuluma ngento ezimfishane ukuthi ikhona izinto eyawuthi ma ukuqhamuka umuntu oyutho olukhulu njengenkosi kube nezinto ezingamasayini ekuzaleni kwakhe njengoba sikhuluma ngosuku lokuzalwa yazi mfoka Ntshatha mfoka ngobe kwafika isayoni nje kunazelele lutho ngoba isilo sizalwa inkosi